discipline as a member. Ukala ibranch yakho ukuthi nangumuntu useyasihlupha u-true treasure akenzi kahle ibranch ise kwi-constituency, then la into eyenzekile u-MEC uyilunga unosihlalo ebranchini. Ibranch ithi siyakweshwama lokhu, i-PEC ithi siyakweshwama wenzeni. That is why ubona ama-placard esho ukuthi wenzeni, because ibranch ahleli kuyo enosihlalo ayazi lutho kodwa aqhamuka into ephezulu. Uyabona umuntu osuke ePretoria ezemlazi kwa-age athi wena uyabheda la umbuzo umbani-ke wena ngoba umuntu engihlala naye la siyezwana umakhelwane wami. Ngamanye amazwi nje ukukhuluma ngo-section 11 ukuthi ibranch linamandla ngeke uzukwazi ukumdisciplina ngokwe-constitution, ngeke ukwazi ukumdisciplina umuntu except kube nento eqhamuka ebranchini esisho ngawe njengemember yeqembu. So that is why sithi-ke ama-branch iwona anamandla. Awukwazi ukuthi ukustructure se-NEC ungazi uthole lutho, even a letter from the chair of the branch, ngoba une-branch unosihlalo amlidayo kodwa nawe uyakweshwama lokho. Yikho sokuthi siyakweshwama lokho yisho bona ukuqhamukaphi bona lento le kwa-NFP. Then ama-meetings e-NEC yimi-ke engiwabizayo. Abantu kwamanje kodwa uDisemba cishe from December nje seyophela abe la ko-14-15 virtual one item siyamsuspend. Ngithi mina kwenze njani? Siyamsuspend udefine mandate umhlangano wonke awuqale manje ngo-12. Uyabona nje izolo ngencwadi nje ngoba nje ngi-invite nini media ngo-7 kwabe kuphuma inotice ukuthi sicela i-meeting ephuthumayo kune-meeting. Ngo-7 kwabe kuphuma inotice i-meeting manje ngo-8. How come? Angizange ngibe ingxenye. So okungiphatha kabi kakhulu ukuthi as u-chair yimini umnikazi i-office lami elibhekana ngqo nokubiza imihlangano ngokuthi ngixhumane no-president uqobo lwakhe. There is no meeting without i-communication yami no-president. So mina wami umsebenzi if sesiwamukela lowo msebenzi ngokuxhumana no-president ngitshela u-SG ukuthi khipha ama-notice nanka ama-item esizokhuluma ngawo then uqhubeke umhlangano. But le egijimisa umuntu siqu sakhe ngoba nakho nje fanele siphule out kunama-resolutions athathwa emva kwezindlu. Yingakho-ke ngithi ngiyingxenye ngala ngaphuma ngahosha njengani. Bakhona aba-NEC abanye abangayithandi lento ukuthi-ke phela ngeke sande kakhulu ngelinye ilanga. Upresident sinaye ukhona ubuholi lobubula ubuholi impela ubuholi impela ngangokuthi amandla abaningi alapha yakulabantu abala ngaphandle ama-branch okuyibona ababeka ubuholi obusuke bukhona obe district obe province kuze kushaye kwa-national. Kodwa ukwenza kwakhe ukhombisa ukuthi laba bantu azange bamkhethe kushuthi wayebaphoqa nje ngoba the way enza ngayo ukuthi i-protocol ayisekho yalo kuyena nokuthi a-respect ama-structures akusekho. Uyayibona ukuthi ikhona into ejahiwe ukuthi uphuma ngoba kufanele siyibuke nayo le yokuthi we have only one seat. Uzophuma ngeke ube ingxenye ye-GPU ngoba nawe uzongena kusho ukuthi uzomkhipha ungene wena uyisithi futhi eyodwa kodwa ngani uzoqhubeka futhi kwawena ube ingxenye ye-GPU uzoqhubeka. So
ngiyafisa ke ukuthi mhlawumbe leyo leadership ukuthi cha ukhona impela lokhu okubumbene okuyibona abanikazi be-NFP lokhu nje umasigende kahle kahle ubone ukuthi sebeyadlalwa lapha kudlalwa ngento kaNtshona uNjinji ayenza wayisungula wayibeka wathi nani ifake from uNongoma le GPU ama resolution sine delegation ehlalelayo abakhona kuyo abe province bakhona abanye ngokuka national indaba yezinkundla umahlobo ke akasazizwa ngakho ngoba umbuzo wakhe izivumelwane uyabona uma ungaphiwe usuke ungaphiwe ngoba inondo ufuna uyisebenzise uyabona nje mina uma ungathi nayi position ngingasume ukuthi nami ngingu-speaker ngoba ikhona into ethi you can choose speaker or deputy uthi wena ngifuna ukuba yimayor yasiyaqala ikhathazo lapho ufuna ukuba yimayor hayi choose between uspeaker and deputy uthi uyabona uma ungu-speaker ngathi umkhuba njengathi yimi umeya ngoba ama-problems akho uma usuwa-run kwi-district yakho la noma kulo local yakho ungasebenza like ungajika wena uba umeya khona kodwa zikhona iy'ngxoxo ezithi kwaba nokuxoxa ukufika ngokwabelana kwezikhundla kodwa kukhona lezi okwakungavunyelana nto yasisala-ke isilenga engicabanga ukuthi ezinye zazo zalungiseka that is why ubona mawunga-check-a nje ukulisha kwa-IEC ubone umuntu evela ngapha kwi-list yaseZululand njengamanje ubona ukuthi kuhlulekiwe ngapha sephinda vele kwi-list manje la ye-legislature of which iyagijinyiswa lento efunekayo esingayazi ukuthi yiphi so ukuvela ngapha list yaseZululand uphinde uvele elistini ye-profit of which kukhona ofuneka aphume lokujinyiswayo ukuze izinto iqonde lezi ey'fihliwe esingazazi ngicela-ke indaba yamandla ama-delegates anamandla kakhulu kangokuthi iwona abanikazi beqembu ngoba yibona ikakhulukazi abayisisekelo seqembu ngiyafisa ukuthi upresident wayeyingxenye yenkomfa kodwa ekubeni yingxenye yenkomfa ekhethwe ukuba upresident ngama-delegate ayekhona enkomfeni ngamanye amazwi abanikazi ngqo beqembu ama-branch okuyibona abenza ukuthi kube khona i-organization then emva kwalokho sibe sesiba ne-structure kuthiwa i-NWC la iy'nqumo zonke noma izinto zonke ey'phelela khona but i-NEC akusona i-structure okufanele sithathe iy'nqumo ngoba sinayo the highest board okuyisona structure okuyi-NWC ekuphetheni ezinohlona isiqubulo lesi esinaso sithi amandla kubantu njengoba sengishilo ngithi amandla kubantu nje ngikhuluma ngama-branch ukuthi yibona mangithi awasuswe kumuntu ongakhona ukuthi fanele enze njani awathathe awanike ama-branch ayawazi umsebenzi wawo ukuthi yini okufanele ayenze ngeqembu labo ukuze likhule liye phambili so isiqubulo nje sesithi amandla asisho thina ukuthi ngawethu sithi akubantu umuntu uyakhona ukukhipha futhi umuntu uyakhona ukufaka so yikho sikholela ukuthi ke ama-branch wona anamandla ngosathane abangcono kodwa phela sibizi ukuthi osathane uqobo kodwa siye sithi ukuze sakhe lokho kuthiwa uhulumeni wobumbano ngeke uyibusele wedwa ngenxa yemiphumela yabavoti mase bevotile siyazi sonke ukuthi udonga lihlangane nensini kodwa ukuze sinaka abantu kuqala for i-service delivery ikakhulukazi abantu bakwaZulu-Natal sithi siyingxenye kuloyo hulumeni njenge-province yakwaZulu-Natal esiyingxenye kuyona ukuthi uma kwenzeka noma ngayini yikho sinqoma ukuthi ngoba nami ngiphakathi
ngamanye amazwi nayo i-NFP iwu-premier phakathi, nayo i-NFP ino-minister, iwu-minister phakathi. Kusho ukuthi uhulumeni owodwa kodwa ofoma into ethi yini inhloso esiyifomayo njengamanje ukuthi i-service delivery nabantu baKwaZulu-Natal bayithole njengoba beyidinga. Ngoba uma uyidistensa uthi wena ngifuna ukuba ingxenye, bazoyithola kanjani abantu intuthuko? Lokhu gebengu okungaka le GPU ebuzamayo ibehlisa nakade sithola nje ngo-December isimo semgwaqo kade kuboshwa ngisho o-interpreter lapha bafaka o-advocate bafakwe edokisini. Uyabona ukuthi ukushintsha kwesimo nokunciphiswa kwalokhu gebengu okukhona kukhona umehluko obekhona. Yikho sithi ngoba nathi siyingxenye yalohulumeni sithi-ke awuqhubeke njalo nangama-Easter uqhubeke njalo ngoba siyingxenye yalohulumeni. Siwulekelela-ke ukuthi asifuni ukuphuma ngoba siyawubona umehluko okhona ne-NFP iphakathi lapho ihulumeni okhona. Angiphethe-ke ngelithi phathohlelo luyeza ukhetho lohulumeni basekhaya. Asikhulumi-ke ingxoxo ukuthi uzobambisana nobani, kodwa into ebalulekile ukuthi uma sevotiwe iqembu libuya kwagogo lithi nanka ama-results, sibuka bani esingahle sibambisane naye. Ngeke manje kusayiwe okhethweni ukuthi nangu umuntu, ngoba uma usuyibheka lento sebekhethiwe ukuthi sifuna ukuyobambisana nobani lolu khetho. Kodwa fanele sibuke imiphumela yokuthi njengoba sabantu sebekhulumile KwaZulu-Natal, yiliphi iqembu esingahle sibambisane nalo. Awuqali nje manje uvele uyihlahlele kungakavota abantu abakakhulumi, kodwa wena usuwazi ukuthi ufuna ukuvota nobani. So lokho-ke into esiyivimbayo ukuthi cha abantu abakhulume bavote, then after sesiyakwazi-ke ukudecide njenge-NFP ukuthi siqhubeka kanjani, sibambisana kanjani. Ayenziwa nje leyo nto yokuthi usho manje kungakavotwa uthi nali iqembu engifuna sibambisane na, ayenziwa nje. Abantu abavote kuqala banikwe ilungelo, i-NFP iwine ibe namasithi amangako omasipala, then iqembu esiyobukusana nalo lize lisondele lixoxisane ngoba sivulele elilodwa. Khona i-DA izixoxe, khona i-ANC izixoxe, khona i-IFP ize, o-EFF uyabuya kuxoxa ukuthi nansi imiphumela omasipala lo, ngakho sibambisana kanjani. Ngoba iyeza lento ye-GPU iya kulokhali njengamanje, singayibukeli ekudeni. So thina sidecide after imiphumela yabantu masebevotile, asidecide manje ukuthi liphi iqembu esivota nalo.